tongan tonganba relief camp sing leiba napat ke khunja sing mayumda hanjinjarage haina MLA da taksin kre amasung Janims da intern toriba singna ngasidagi matam kaktana thabak lepagi khongjang sangsin kre Kurumjari ISTV Pawmiyang Tabiru Sing Taramna Oksari Hoji Fabaki Maru Eba Paw Sandona Pizari Lanjana Duna Manipuri ki Tongan Tonga Relief Camp Sing da Sangda from Logduna Laidaba Kumbi Assembly Constituency ki Kha Thangba Tampaki Aroiba Kungang Ama Oideba Napat ke IDP Sinangasi ACA Sigi MLS Prem Sandrada Makoi ki Ponapam Lamdam Napata Amutang Sangjage Makoi Relief Camp Takayam Quina Tambi Kiga Doribano Makoi Masa Masagi Yumda Hanjil Hanaba Taurang Atubada Paket Pio Haina MLA the Taksin Kre MLS Prem Sandrage Salan Konzil the Leva Yumdangasi Sahi Ani Hedna Lanjana Duna Manipuri Tongan Tongam Relief Camp Sing da Sangda from Laudiba Napat ki IDP Imung Samga Kun Henbage Mio Singalwinana Pangtokiba Thoram Aduda Borayang Bi Amadi Saiton Gram Panchayat ki Administrative Committee ki Chairman Singh TIS Romesh Amadi M Ibomsa BJP Kumbi Mandal ki President S Angosana Secretary W Thoi Basu Sarup Yake Mifamadu Napat ki IDP Singhe Waka Singh Tarba Matung MLS Prem Sandrana Central Government Iranga Sigi Waris Nama Purak Namba Yamna Kana Honabadege Lamna Masida Santi Hanjilak Tapna Haure Mamang the Ledamba Lengaki Matamda Napat ki Miam Sang Naba Taurang Wena Sugunu Napat ki Thong Semjin Naba Matok Taba Mapot Masai Kudimak Leiduna Taurang Torum Labane Miam Yatamogi Awaba Sing Sapsa Namangon the Sufawi Thongasi Amukana Semjin Naba Makok Tomulu Sing Singatana Duna Sayol Amagi Manungda Masigi Sapsabo report Miam the Pigane Mahosa Hana Igna Signa Nungsisana Taxikasi Lena Magi Hingnaba Honoramba Napat Miam Yapun Magi Sector Mama Puraknaba Honaba the Napat Miam Gi Apun Balingzel Manava Amasuchange MLA Namakatana Asuk Wanaringai Matamasida Karisulataba Political Ge Akuba Mieng da Magi Misang Komnaraga Laibana de Sakotpa Kumbi Kendra Sakotpa Napat Oibadi Ladana Hena Maning Halakani Bhotki Matamda Tengnasi Miam Nungsibire Miam Gi Nungsibagi Tamoidu Matamdu da Utpio Mahakti Miam Gi MLA Ama Oibigi Chap Sabato Ham Tokpa Matau Amani Haiki Ekoi masen karsulai taba hayeng photo pi bezuaba pi dezuaba du dening don bom daraga magi sem sem daraga lan gi mong da tawro lei nadi sakhat pa laiba sakhat pa nakpat sakhat pa kubi kendra wer pudi lairi makha ta awni aduna bot matam laban thengna je mayam na nungsi bire mayam na du nungsi bi thamoi do matam du utpiu ada ai nusik nusiri bisidi bot kakti nate ai MLA mo oibna ai nai gi tok tok parza gi tok tok pani aiba ai decision dunia bai lorisi aduna ai gi nusireba CSL halaman mayam punama ai ni MLA oi na pong sal na halbu ya do sulaini aduna ai leadership to ko in bot kabira ba leadership ni ai moi da permission lam lawraga soidana kasi coming weeks da ai loin ma koi unar matungda adu gi sabari photo ai bizar age madu gi matungina ai na har patha bukta mayam punna bana dana amuk kana mahuk sagi na patuda koi maisa han ing china lai ramba koi amana ba bu bevar kaina da ba PSU laira da su leitra su ningon da ni da ba aduga ai gi hingna bana ba koi apun bi sakti le to ai su kuningi Janims the intern Toriba Dr. Sinama Koige Sahitara revised Todana Lakraba Stipend revised the view Hyduna Janims Student Association Tamade 2020-21 Belski interni Singna Nasidagi Matam Koktana Tabo Lepagi Kongjang Sangsunba Hokre Janims ki latest hostel number 1 gi Mamang Chatakiba Matam Koktana Tabo Lepagi Kongjang Sangsunba Duka Mari Lenina Janims Student Association gi President Rasam Lenina Lesingani Traga Manga Digi Janims practice Toriba intern Dr. Singna Matamadu Dagi Pang Duna Lakpa Stipend Ngasi Singani Kungamanga Yoraba Sahitara Hilaba forward the revised of Widana Lakle Stipend Hanganaba Malile Naba authorities sing the official oversee Sang Sing Pisundana Haizaduna Lakpani Adubo positive ever response Tamata Pang the Badagi Nasidagi Hoduna Matam Kaktana Tabak Lepagi Kongjangasi Sangsun Bani Mashida so Tabi Dr. Badi Mahiro Singalwena Akan Kongjangkaya Sangsun Naba Sem Sare intern Dr. Sina Tabak Lepagi Kongjang Sangsilakwa Asina Janimski Tabak Toramda Sound Akaiba Amadi Tolagani Haike
अखोई ngasi changjanjari bu khongchang se अखोई की जेनिम्स की इंटर्न की स्टाइपेंड से इंक्रीमेंट से चाही 10 सुरे रिवाइज तौबीदबा हाबदी अखोई जेनिम्स की ओइना 2015 दा अहम ओइना अखोई की इंटर्न बेच से प्रैक्टिस तौब होबने अखोई जेनिम्स हॉस्पिटल दा अदो हुजिक 2025 यौरे चाही 10 लेराब से हुजिक पौ मतमदुदा ऑर्डर थोकी बे स्टाइपेंड से ngasi फाउदा करीमता मचेत अमता हेंगतदना लेरी मतम सिगा चानाद्रे हाबदी वर्क लोड चिजु याम चावे इंटर्न हाइदना थबक म्याम तौवे हाइतारे सेंगना जरबदा अगस्त की 2025 डेट 18 जिदगी चंगसलसी हाइना इंडिफिनिट ओइना हाबदी सरकार माइकैदगी अखोई रेस्पॉन्स अमबो फंगदिपो माइ चंगसलसी हाइदना अखोई ngasi खोंदंगे चंगसंजबने चंगसलिबो खोंसनजिदा करीगुंबा रेस्पॉन्स अमदा फंगद्रगदी अखोई अतोपा स्टेप लखोटपा याब म्याम लखोचरकनी Zonal Education to Office Zone 1 Imphal West District ki Makada Miyawaki Microforest Setup Program Sigmari Lenena ngasi Singzamai de Leba Pisum Singa Masada Leba Pisum Upper Primary School Singa Makha Amadi Hauba Marak Haisnam Angoba High School Game Mahiroi Amadi Oza Singa Sarup Yadana Usara Haba Amadi Pandi Singa Sangak Pibigi Toramama Pangto Kre Torama Sigmari Lena Youth and Eco Club ki Coordinator Mini Sinamna Miyawaki ki Program Sigi Makada Hokiba Julai Tra Trukta Usara Sing Thakiba Torama Sigmari Lena ngasi Makata Namapung Fana Haunabagi Damakta Pambi Singa Sigi Akwebada Sangak Pibane Masida Miyam the top oina Tajin Kiba Pambi Sing Asibu Sa the Maudraga Mapan Haunabagi Pandam Amadani Amadi Handak Su Kiba Nong Namaram Werega Thakiba Panbi Ayamba Hauramba Tengnavasina Pambi Sing Asi Mapung Weba Mapung Pabangam Lagani Mipung Kudimakna Katalak ba ing asa asde krada orabasu ngakto na bagi damakta masama sana usara sing thabagi hainabi thamlasi haike अकोगी मियावाकी की प्रोग्राम से तांग 3 जुलाई की थागिब मयाम से पोस्ट प्लांटेशन हाइबदी थागिब मयाम से चेंगाक पीरगा होहन बसे सी मयाम दगी अकोइना टॉप टॉप ओइना थाब खुदिमक से चामदा 1990 अकोइ होहनिंग बगी पांदमदा अकोगी ओजा सिंगा छात्र खरगा अकोइ सिगी चई खाबा अकोइ युंग बखोटबगी प्रोग्राम से ngasi amuk jathajabane adu laibak phabadi akoina thariba anamba nong tabadagi rai sona chanbi badagi ra loina hawrame aduga hawriba potsing se koina chenga amuk piraga tung koina muk haunabagi damakta ngasi post plantation gi program se koina sinjaban u thabadi am lai aduga hawhan base hawanabagi damakta koi mayam punamak initiative loina lomina se haibase mayam punamakta ina pauchenjari Moirang ACG MLA Thongam Santi Namaki ACG Manungsana Lieutenant Paikalapa Development Waki Makada Chatharakpo Oina Irang Asuna Matam Sangna Maitai Sangmangam Dana Lerekiba Maitai Pangal Amadi Kukiga Punna Kunda Minaramba KMC Ward number 8 ki Kuki Singna Kundaramba Pausen Faiga Tainana Kundaba Kwakta Municipal Council Ward number 8 ki Manungsana Leba Coverstan Pauna Balambi Oibatana Tana Maitai Pangal ge Emung Sarana Humudra Romna Kundaba Ward Asige Kwaidigi Maru Balambi Amasu Balambi Asi Semzina Bang से MLA Thongam Santina Ward Asige Caretaker Councillor MD Abo Yauna Atai Kwaktage Maru Abamiye Kya Amadi Security Gi Akarma Section Thoranga Lurina Lambi Asige PM Yangsan Kre MLA na Hayeng Digi Lambi Asi Semdin Ba Hauragani Haibigi Thazaba PK MLA na Lambi Asi Semdin Badanatana Lambi Asige Maya Sabukta Isingi Kong Ama Selam Badigi Hauzikna Punjila Pugi Pibamda Leram Badigi Kong Asida Ring Kalbat Ani Haptuna Semdulagani Haibigi Thazaba Supiram K Masi Kongsada Aduda Sarup Yakeba KMC Ward number 8 Caretaker Councillor MD Abona Lambi Asi Ward Asigi Miyam Ge Yana Maruba Lambi Oirbasu Irangasna Security Ge Rizana Maram Orage MLA Sangba Yadabana Semjinba Yadan Rakibani Adubu MLA da Nimit Ninigi Mamang the Ward Asigi Miyoi Kara Chatuna Lambi Asi Semjinaba Haibada MLA Masa Hakting ana Laktana Ying Silambata Natana Semdulagani Haibigi Tazaba Pirambada Ward Asigi Miyam Ge Mahusilaga MLA Bu Tagato Fongdoki Satuk Sasin Tawa Mamada Koi Lambi Kitan Kudong Chaba Wat Paita Aduna Sina Maramoraga Koi Morangi Emily Mingoina Panjaravada Koi Tamusantida Koi Wanambe at KMCG Maru Koi Karana Tora Paposto Jonedu Koi Tamona Emelina Haro Koi Shembini Sabina Ibusima Koi KMC Wanambe at Saitagi Haki Saitagi So Konobe Emily Butagazari Lambi Shembini Hazava Kamimen PB Bagi Damuta Emily Buhanga later Tagazari
Dosuyali Film Production Manipur ki banner Makada Ketrimayub Subadanina Putopa O Simera na direction Piba Manipuri feature film Asyangba Iralna Taruk Suba Rosni International Film Festival 2025 ta Tongan by Award Sing Fangkre Maulana Azad Research Center Aurangabad ke auditorium da Film Education Channel Welfare Foundation Aurangabad Maharashtra Sindrang Ngarang digi pangthokpa Film Award ceremony da film asigi story writer amadi producer Oribige mafam da Best Script Award Special Mention, Best Producer Award Special Mention, Best Feature Film Award Outstanding Contribution Award Sing Kusinake, Loinana Ketrimayum Subadenegi Story da Kongdram Doren Drona Putopa Saita Bati, Alangbina Direction Piba Manipuri Short Film, Lockdown da Best COVID-19 Film Award Supiduna Ikai Kumnaki Haide. 32 Battalion CRPF Doktak na miyang miyafuna bagi damak tali palitana paikhalakpa khongthang gi saruk amu oina maliam gi honglak diba aying asa asida khradang orabasu hanjil hanpada mateng oina ba battalion asna Bishnupur Forest Division ga khusam naduna tree plantation in maintaining ecological balance and mitigating the effect of climate change haibasida battalion asige zero colony da ngase uhai panbi amadi manapungba u sarakaya thakre 32 Battalion CRPF Lokta ke CO Arun Kumar Minana Lusinguna Battalion Asige Senior Officer Singh Amade Ate Ranking Officers Kiana Saruk Yadana Pang Chathakiba Tree Plantation Drive Adu the Range Forest Officer Moirang Gidsandra Amade Ate Forest Guard Singh Saruk Yake City Police Station ke OC Namairapam Gokul Chandra ge miyang Makada Saso Impal West Amadi JCI Impal Iconic na Sinduna Koramal Kaithilgi Tongan Mafam da Ladiba Mayumda Hanjindraba Mayaka Bachinchak Sabasingda ISIVS Samadi STI ge Community West Screening ge Thoram City Police Station da Pangthokre Thoram adu Miyoi Kunrom da Screening Tabuga Luinana Mayaka Bachinchak tege Lapthok naba Amadi ISIVS Amadi STI de Ngakthok naba Poktak PK Thoram asigam Luinana Saso Impal Ki Project Manager Monica Songthamna Max na drug users amadi ISIVS ka mari lenana paikalakpa project sing mari lenaba singda phanganabugi pandam tharama session bune Koramal Kaithilgi tongan ba mafamda lambi da yarek tuna leidaba drug users sing asida awareness amadi screening ge khudong saba phanganaba honabani haike Rehab to thambase akoina government gi rehab akoina lai ko government gi rehab sida akoina thamong da moise mi ahum mu dum lawe ko adumadi rotation line adum chapa haidi akoina request tok doini ko si so adu moise da paisa laude ko government gi de aduga only 45 days kitang ni moi lai du sa mu thador ka da ba dunamo adu kwai best option ni moi rehab to thamaka da moi di doctor ko dum thador ka duine ba aduna moina akoina pami sina mo ngasa gi moina ka pai mohota ngasa gi OSD ji charaga adu so ngasa temper tor ga handara kanda Phagi doine ba miyam su yam ko khoida phagi se saso na ko aduna saso digi saida mi phagi jam normal la te loi lai re dagi di ayam hoji osti char sing je ai ngota sabala ni mapam khade hang je ho bo aduga moi thabak suna ba chat na bu ngak te ne ba aduna mogi normal la ma lai dana dar season da ma tumning roi ko adagi osti char di tumning dra ni ma thabak suninga ni moli ba adagi street lai ra ga su moi ngasagi thabak su ba gi opportunity ni phang kan ni dana aduga moi se kwai dakar se nujela ko se dakar roi ba adugi du ngamuta ta ni OST sung piba yada ba Rejuvenating Indigenous Wisdom Manipur's Indigenous Knowledge System under NEP 2020 ge matang dinamit humni ge national seminar ama Ibotombi Institute of Education Kansi Bodang asidagi haukre College Development Council amadi Ibotombi Institute of Education IIE Khan Naurem Lekai Kansi Ponapun Sinduna IIE ge seminar hold the pangthokiba seminar aduge haudopagi thoramda senior advocate Paunam Harisandra Dean School of Human and Environmental Sciences Manipur University Professor Soibam Jibon Kumar Singh former VC DM University Professor N. Rasmohan, Principal IIE Dr. R.K. Bizian Susaruk Yake, Seminar Asida Tongan ba paper Pathopagal Winana Akang Ayusingna Kana Nagani, Professor Sabam Jibon Kumarna, Preservation of Indigenous Knowledge System IKS Amadi NEP 2020 Ge, Matang da Wanganke, Yelongwedi Chatnaraklaba Ikoigi, Kuna Asida, Wakal Losing, Takpi Tambibagi, Mawomoto Singasi Ikoigi Jago Isay, Chintang Mari.
थाजनबी अमदे थबक थरमसिंग अमदे नाच चनबीदा मरु लुपसिंदुना लई मणिपुरी कल्चर कंसी हारबदी हारिबा अखोइगी इंडिजिनस कल्चर सिस्टम असे दो कॉम्पिटिशन तोबग लोइनना अखोइगी एजुकेशन दा याहोनबगी तंगाई फरब लई इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम असे कम्युनिटी गी थाकता खंगहनबा लीगल गी ओइबा चना कांगलोन अमा सेंबा मनुंग हंजिनबा रिसर्च तौबा अमदे मीडियाना मसिबो पाकिस्तान खंगहनबा खोंगथांग होनमिनरबा मतमदा इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम असे मपुंग फाना साखुत हनबा ngамgani हाइखे First year she passed over matungdadi. He can exit mark ko kibiya for 1 year or 2 years. For half a year. After 2 years, that means if he gets what is some sort of his other occupation or some other engagement, he can stop it for 1 year. And then again, he can join after 1 year or 2 years. Flexible mobility. So multiple exit and multiple entry ki possibility mo that mobility is there in this education system. Any people going to educate. Flexible way, then mobility way. Then another thing is multidisciplinary way. Science ki छात्र ना arts तक में जानी, arts की छात्र ना interest वाले करी, science तक में जानी. Then holistic aspect is yang holistic pula punna go everything and go for it orchestrated together. Then another most important one is experiential learning. Theoretical learn to betul tak. Experiment toga, that means internship laga, internship kasi ang compulsory ulit university. मालेम के लम कोइफम सिंगे मनुसना इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट अमनी हाइना मियामना खंगनरबा लोकटाक पाट के यंगफम ओदेबा सेंद्रा टूरिस्ट रिसोर्ट चनबगी अमतंगारबा मोरंग बाजार दगे सेंद्रा चिंखों फाबगे किलोमीटर अनि खरा हेना सांग लंबी असिगे मेडियन अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन सही क्या सेंगडोक्टबना लंबी असि मसक थिहले रोड मैदान सिदा फजबा लई अमदी उपान क्या थादुनसु मोंगसोंग ओइना सही क्या थमलकपना लोकटाक पाट की फजबा लंबी मटेक असना मांगहले मसिद नतन एलडीएन लोकटाक पाट दगे कटलगा लंबी असिगी नाकंदा पैसिनना थमलिबा फुमदी सिंग असनसु अमुक हेना पाट असिगी फजबा मांगन बत नतना पथलकलबा फुमदी गे मनमना लमकोइबा लाकपो सिंगदा हैनदबा पोथापों खंगनदबा पोहले हाइरे मसिद नतना पैसिलिबा फुमदी कया असि मतम कुइना पैदुना थमलकपना सोंजिलबा नापी सिंगना मोंगसोंग ओलक्तुना महौसागी फजबा सक्तम मांगनबा मरम अमसु ओहले एसवाइसी चंद्रा गे थौपुबा अमन आईएसटीवी गा अखनना उनबदा रोड मैदान असि हेक लेरकपदिगे ngasi फबा मसिबु यंगसनबा थमलिबा डिपार्टमेंट मथौ अमनी हाइदुना सेंगदोपो लाकपो उदे अदुम ओइनमक लम कोइफम ओइबना कोइबा लाकलिबा सिंगना अनानबा फजबा हाइबा मफम अदु पांबना मसिबु नाना थमनबा मोरांगदगी सेंट्रा फाबदा लेलिबा लोकल क्लब सिंग अमदे मोरांग म्युनिसिपल काउंसिल ना मतमगी ओइना सिट सेमगी थबकते मरम रक्ता चथै सेंगबना क्लब अमदी म्युनिसिपल काउंसिल ना सेंगलगा डिपार्टमेंट फोटो कापलगा सेल काइथोक्तुना लेरबरा हाइबिगी सिंगदबसु पोक्तबनते लेरिबा रोड मेडियन असि लमकोइफमगे मियंगफम ओइबना मतम सुपदा तरु तनाना थमनिंगबगी अपाम्बा फोंदोरखि तरु तनाना लेबा मफम हाइबसिदबु लाइव गेसिंगना पुनिंग नुंसीबा अमदी ngasigiदुना रोइबना तब हंगबा नुमितसु यागास्ता लांगनिंगबगी इंटरेस्ट अमदी मीसिंग द फाउ याय अखोय हजिक लेरिबा मोरंग टू सेंद्रा लापगी लंबी सिगी मरक स्टेज द लेरिबा अखोय अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन द पाई हरिबा एरिया स्टेज द ngasi फाउ बुदै कोना यें को मिकुप ददी अखोय मोरंग म्युनिसिपालिटी गी मियोइसिंग अमदी सिगी लोकेलिटी ओइरिबा एसवाईसी सेंद्रा जुट क्लब की मियोइसिंग हाइरिबा मियोइसिंग असिना मतम गी मतुंगिना मरक ता सुम सिट सेंग सिनतना एरिया सिबु कवर तौबिरिबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गी हाइरिबा मियोइसिंग असिना सिट सेंग बगी आइडिया दी थोइनुदे हाइरिबा यागासी सोंजिलकपसना मरम ओइरगा अखोय तोंगान बा लमदम सिदा कोइबा लाइबा गेसिंगना अखोय मरकता लंबी सि फाउतो खौसिन तौबा मतमदसु असोंगमसना मरम ओइरगा एक्सीडेंट थोरपा याबगी खुदोंग चिनिंगाइसु ओये अदुना यागासी तरुतराना थंबा हाइबसी अखोयगी मरु ओइना अखोय टूरिज्म सिंगी ओइरिबा मफम सेंटर मोइरिबा सेंद्रागी एरिया सिगी रूट सिंग असिदी तरुतनाना थंबा अमदि मतम साना मसिबु क्लीन तोथोकपा हाइबसी अखोय प्रजा मोइना अखोय पामजबदुमक ngasi sahi kayagi mamangdagi hauna thangmaiban charau singda voluntary oina thabak tawduna lakraba thangmaiban yunam lekai degi takhelambam kiran kumar amasung mahaka thabak suminaba mahausabu nungsijaba singna ngasi su sing asida thariba makhal kayagi upanbi sing tek takaidana hinganbada asoba thaudang lawbata natana sing asibu luna nana lehenbada asoba thaudang lawduna thabak tawri central forest division gi therefore bikram ga sing asida haktengana unaduna takhelambam kiran kumar amasung mahaka thabak suminaba singi apamba paudam kibaga luina
DFO nasu mafam asibu luna nana thamna bu khona bada makoina lawriba thaudang bu thagat pa phongdokhi DFO amasung forest staff sing unaraba matungda tekelamam kiran kumarna wakal manaba miyo sing punchindana mafam masida chahi kya thabak tarokleba asi lanai gi oina kana ba amata phangmanate mausagi mafam asibu nungsijaba amasung mafam aseluna nan leina ba tawjabane ngasi de sarau sing asida makhal kya gi wahi pan ba pambi sing mahi pan ba hobotana tana mafam asida saji sabau khairoi tongan tongan ba usek makhal sing leiba ure miyamna nimit khudingi haksang sajil tobada khwaidagi nungai ba mafam amasu oire kanagu makharna sing asida amot akai yakhai thingai ba toksin biganu nesarbu nungsiba tamsi haiki sai ta je khau ma yan ba se ina corona lakti ma mang digi yalak pane tha hung ma jange botol si sum lang thom ma yam si singka ka sing si pula ka ne lang thong ne ba awareness pi ba wena botol si hap na ba to aya da hoju pudi am na khoi ISTB ka medium am da gi sum sponsors to pudi ko awareness em la forest pa ma gi ma kha de gi u ma lo je ni u pa mi ma pi ta na ko na si beauty oi ba fazaba khoi gi si sarau jing je khoi sa ma ki ni khallaga voluntary no da single basa kanam na su khoi donation su to je de am su to je ko voluntary khoi like ma de yawi ni budim yaw la ga to ne ba ado kanam ma group khale thabak di su de bi da pambi ama ni tha ga tara cham ma tha ga ha jam ba ko singkai ma yam su sing bottle se yum de pu bi ga yum da han pu bi ho ba sim te ko sim ta ha je ge hauji pawgi makthana den break ama lomina se matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup dada Ini mati gano ada betamo Sige se next Pm-Istv na check sin na lapsila ka tham ko banine dadarang se juhar habaga amta kiderbo asumna mayam na machal bo na option dugum masigi yung masibu asoya nan ko kada batagi next Pm-Istv na ngap seli next Pm-Istv juhar habati ngap ko na ba same bani zarmal technology si na bana concrete ka tok na tinaba matamda kapam ng amuk ka na hengal adli next Pm-Istv strength is in the quick honglagli ba punsigi lambi sida arai ba chaba yaba makhai sa sinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasiliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule break itung da makha taba pawda laibak thiba thodok amada hokkiba selising ani kun go humdoi ge January kun ga mari da miyoi anina nongmaina kapadagi laikhidraba thawal Katrilekai digi retired Naik Larsam Ramasurge Naitum Poksabi Masanupi Larsam Nirana Sahi Asige Pangthokiba NEET exam da state ki oina 4th position tarakbabu harawa amadi apen ma phongdok laduna ngase laikhidraba apok Ramasurga nakna chaminaramba ex serviceman fraternity of Manipur na lupa lising kunga marige senpham tengbang duna punin thagot khre ngasi ayuk ex serviceman fraternity of Manipur ge retired colonel T Robindra Sharma honorary captain P Khalentamade Subedar M Kogendrana laikhidraba Lasram Ramasurgi yomasa tunu Ramasurgi loinabi Nirmala amade masanapi Nirada senpham adu khusanakhe retired colonel T Robindra Sharma Central Army da Naik ta Puramba ex serviceman Rasham Ramesona Manumatam Sadana Laikhidrabasu Maki Imung Manungi Awa Anada Amadi Maki Lehuriba Masagi Thabak Thorum Kayada ex serviceman Aikoina Sharuk Yari Haibadu Wakalon da Tembang Asipi Bene Ramasurgi Masanupina MBBS Tamnabagi Damakta Rimsta Emerson Tauragani Haba Pau Tabada Mahaka Naknana Sadminaramba ex serviceman Kara Asuna Ahan Bigi Oina Mating Asipang Bani Haiki aduna ina mayamgi ex-servicemen community gi taraptagi nangonda amakasu thamoi sengna best wishes for your good health and for your prosperity in life in everything in all your endeavors Rameswar gi loina bi nirmala buzo ka koina adum karimta signable itna akoi da kainong ka tor sahab le di akoi le di akoi da dum haibiro ado akoi dum akoi ngamba mateng hai tare physically waigera natraga financially bu waigera amabu waigera akoi dum akoi ex-servicemen community da ge dum tawjagane
Chemistry One Stop Solution asuna Acibus of NET Undergraduate 2025 Opagi Thoram among us Manipur Press Club ki Lokta Kola Pangto Kre Thoram Aduda Siza Hospital ki Managing Director cum Chairman Dr. Palin YK College Wangzinge Principal Professor Kundrapam Zugin Singh Consultant Urologist Babina Specialty Hospital and Chairman Saris Foundation Dr. Amit Kumar Kwarakpam Glovis Web Solution Private Limited ki Managing Director Rosni Kumar Yambem Nepra Company Junior High School ki Richard Headmaster Ningtozam Bhaigiana Attorney Mithulun Singh YK Tharamasigam Lena Acibus of NET Undergraduate 2025 ki Mahiro Singh da Mana Yantoke Shiza Hospital ki Managing Director cum Chairman Dr. Palina NET exam da Mai Paklaba Singh na Dr. Oreglabakanda Patient Party Singha Communication Gap Laibadigi Ningai Sangdanaba Amadi Kana Sainaba Tholok Tanaba National Medical Commission na Medical College Kudimakta Formative Period Haiduna Program Amatha Ani Ahum Sangna Medical Tamliba Mahiro Singh da Wangthokle Masina Miyam Amadi Kunaiga Hena Marilena Bani NET pass Toraba Mahiro Singh na Tungda Apabami Ama Oiba Ngamnaba Yamna Kana Honaba Mathau Tai Haike Marksu Darga Lay Kogi Sit Fangnaba at the same time Tunganba Sonakanda Mayama Kautoga say Queen Mayam Ure Ayuk Mata Koinoga Dringi Tuition Toba, the Ginudang Sumutoba, My Torga Mayam si Kenotona si Tenay Sagi relationship si Walabanina Ay Dr. Orega Tolokumatam da Queen Tenay say emergency especially Tay Zagada Nab Siga Kanar Baitare communication give labor National Medical Commissioner so Tawina Sigi Doctor Program absolutely formative period in medical college putting the half right. Masisa Tawisi anatomy physiology biochemistry tamba holding it. Kamai don't communicate with the gay. Adagi Kamai don't me a man of how you feelings with power with the empathy. Adagi planning key, entrepreneurship key, leadership key. Don't want to Mayam Hana Quitapi. Natagadi Quina Mayam Silin uncheck when Sakimatam da. Public society relationships Yam Sound Solpa. Mitai Irol Iyak Loina Silol Apun Belo Milal Kanglepaki Kungani Todak Suba Mapokumon Toram GM Hall Infal the Pangto Kre Toramatuda Lamlai SG MLKs Ibumsa Infal West Jila Parisuki Chairperson Rasam Bobi JP Women's Scholars K Manipuri Department K Head of Department Dr. Waikum Romes Herikon K President Yungkaibam Surjit Kumar Kuman Amadi Milal Kanglepaki Lusing Purel Kaidam Ingosana Atoiba Mitulan Singh Oina Sarup Yake Toramasaka Mali Ledena Milal Gi Laiway Kraba Lusing Purel Singi Mafamda Leisu Katuna Ikai Kumnabasu with K. Milal Nasinuna Tasigi, Ahumda Pangtokiba Class 1 Digi 10 Fabugi, Mahiru Singh Obamite Mayek, Sangdam Nabada, Makomatang Takarba, Mahiru Singh Namanamatum Singh Su Yantoke. MLA Ibom Sana Lisingani Ahum Degi, Sapong Lakiba Milal Nasidi, Awama Takta, Honorapodigi, Mai Park Palambidom Nasang Silakle, Mashida Miyamna, Honab da Amaga Nungsizana, Leminaba Changi, Kanagum Organization Amana Ngang Torokpa, Wafam Singda, Said Hamugi, Wakal Asit Hadokuna, Asumbaromda, Puna Batatokasin, Tomina Basangi, Hawkibelising Anikun Humde Me Tha, Degi, Lamdam Asida Awabo, Electiva, Asibo, Karamna, Ikalakpa. Ing tapa purakani haiba asi aikoi miyam na punna khona bachangi social media singda asum aral tidoktana pangtha thagat pa asina aran balambi romda chatkiduna miyam da lana uhana bo honarak liba asi tawroidabane Manipur si hojik aruba pm da amada mayong aduna leiri masida hai singna chatuna haukraba ipaipu singi takpi tambiramba adubo aikoina inba mathau tai amada insin bagi hainabi thadoklasi haike akoina Iriba Punungsiba, Izati Punungsiba, Haiba, Asing was there, I can't the Karaibu, we get the game. A quiggy day to day, Masing a Sigi Aquina Tawu, Tabuxida, a quiggy Imaleva, Nuxibagi Mamise, Tanbam Sange, Adugumba, Wakal, Dukanminazi, Milana Nasi, Honareva, Masi, Manipurgi, Iron Yegna, Yaureva Taxi, Automatic Awang Batagore, Matun, Long, whatever Kitamangaire, Masida. Naraba say Jazi Iron Sigi the Makta, EX Sigi the Maktaina. I did Katopa Magaloina, Hona Birivise, Masina Maqueda, Quiding Mana, Simubunzi, Saint Bagitarka, Lady Vis. Masi Akoigi, Maite Mayana, Masing a Simak, the Yoreba Tak, a May Mautam Nanopotana, Toreba, Sigi, Taxi, Mauta Milano, Honor Pose, Akoigi.
ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯃꯤꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯅꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯖꯒꯦ Milal Gilusing Purel Kaidem Ingo Samitaina, Akogi Irol Iek Asibu Landam Asida, Kunaminari Basing Amaditam Animake, Mio Sina Kanganduna, Ekoi Maselgi Malekta Pau, Paunabada, Teneriva Awaba Sikoganduna, Amatuaba Irol Iek Tamduna, Nosi, Nuxisana, Ekoi Masel Minanaba, Ekoigi, Irol Iek Asibupung Kudima Kanganaba, Milalna, Masi Pabakan, Honaduna Lakriva Asida, Miam Nasu Mateng Pangio Haike. Milangi Pandam Dadi, Akoina, Akogi loan making a say, Taina, Ipai Pusingna, Akogi, Senalon Jet, Akogi Tokutaba, Levaki Alon Amadi, Manipur the lady, Bakani Pakasi the lady, Yellow Mikudimaki, the Mineramagi, what is Simul Kayama Hogi, Alaman Singna, Mite Main, Iduna Tanameba, Hariba, Mite Main, Iduna Tamamba, like Sing, Wahising Ado, Akoina Lotolaga, Akoi Milana, Mutang. Koji kan honaga loan making asi bipum khuding da han bata natana aikoi singa mari tamase tangai padana koi punsin na daba yada bagi tanja ma lak padagi aikoi na loan asi da koi thawai yaun hona jabani loan asi na tangai padana khangmin na gadi aikoi gi wakhal ta driba mayam sing asi sungu suden ta kane habagi milana thajabadu thamjari mamang da leminaramba amata oina sing nuksi janana leminaramba hariba wari wakhong sing adu khangmin na matung dagi aikoi yelungi sing amadi mitai sing adi mitai Muslim atop topa lairiba sing ase pulap mitai making ase khangminarba matungda akhoi itihas khangminarba matungda gidi akhoi sungu sudina kangai pak Manipur da apunba shakti ama sagatbada yam nungsi janana hamadi jakhot parlam ma porkani haiba wafamji mengasi myang mangda thamjari Manipur National Assessment and Accreditation Council B Grad Fangba Academy Ama Odiba Royal Academy of Law Enam Linkat Kiba Sai Kuntraga Nitoi Mapung Farakpagi Foundation Day Tharam Ngasi Academy Adugi Seminar Holder Pangthu Kibaga Loinana College Adabu Linkat Kibada Sauna Mateng Pang Kiba Singda Asam Kodol Sing Supidana Pangthu Kre Royal Academy of Law Enam Gi NSS Cell 1 Chamadi Internal Quality Assurance Cell Ga Kusam Naduna Sinba Thoramaduda District and Assessment Just Bisnupur Samom Ibzen Academy Aduke Principal Eliza Maisnam Amadi Advocate Toksum Hemchandra Maitena Atoeba Mitulan Singh Wenasarup Yaki Bugal Winana College Adugi Alumni Oza Singh Mahiru Singh Amadi Donor Singh Sarup Yaki. It is about dedication and devotion of the teachers day and now. It is about the hard work of the students day and now, which is paving the path to a brighter future, peaceful environment. In my study, law are created in every developed society, in every developing society, or in any manner, in a society where human exists. Law are created to serve society and set morals. Earlier in ancient days, it used to be customs and traditions. Now we have written law, one of the founding principles of law of our country, of a democratic country like ours, is the Constitution. Seniors and juniors who knowledge with you connected for the cause of spreading the awareness of law, which is very much part of our daily life. Laima Sanu Nawa Tembang Loop Singzamai Song Tam Lekai Namapum Kayada Miam Yakselgi Matanga Free Medical Sekap Kaya Pangtopagaloina Hida Langtok Singsu Liam Na Panganduna Mateng Pangduna Lakli Loinana Maliam Gi Honglak Daba Ing Asagi Kaitalak Deba Kalasidagi Karadang Ngaktok Nabagi Pandamda Laima Sanu Nawa Tembang Loop Asina Mapam Satuna Uwa Kaya Su Thaduna Yokatuna Lakli Ngasi Fauba Nawa Tembang Loop Asina Apunba Uwa Samaga Manga Thakibagi Manungda U Nifuga Mangadi Mapung Marai Faduna Hingan Bangamle, Indagi Prime Minister na Hodokiba Ek Perma ke Nam Hype Program Asigi Saruk Amu Oina, Kaira Wangkemgi Manung Saneleba TV Hospital da Lema Sanu Nawa Tembang Loop Amadi Youth Social Club Yamgay Kusamaduna Uwa Kaya Hospital Asigi Akoibada Thakre. District Administration Federal na District Child Protection Unit amasung Social Welfare Department ka kusam maduna Nasa Mukta Bharat Abhiyan gi makha de awareness thoram bukti jontang amasung thalon khulapang thokre thoram asida DC Manuang Singh ADC Joel G Hauke SDPO Thalon and Thangza Muan SDC Federal Kamintang Susarup Yake Hauzi lo shalak pada maru ba paw amuka hana
Tongan Tongamba relief camp sing the Lady Napat K, Konza Singh, Mayum the Hanjin Jarge, Haina, MLA, the Taksin Cray. Amasung, Zanims the intern Toriba Singna, Nasidagi, Matam Kakta Tabak Lepagi, Kongjang Sin Cray. Hoji Fabgi the ISTV, Sanok Siri Pamatang, Swadatian Sinzari, meaning Tabidi Bamayam Punamakus Amakana, Kurumzari.